ole mata upure o le vanka whakarikari alia waka ko ke I anga le whai mai le misa anga a mai ngai runga ma se tas ma le leo vise sio ang sa ho nga keng fatu anga le mapunga mai le na fetau inga na I runga tustusinga e tau te lewa aia ku roa ua sauro I runga ma le wa amai roi runga ma le result le tusi mai le observer Ora winga la whamitalanga tau te le i atu I whekaua inga ia le amai runga o le iunga o whamsingonga fo I le Samoa le o lewa fo I o ia maa o lewa ka masu e po whea waru I hei a le whamsingonga fo I le nga mōlia ma a whai le tangi a mai na malona te onua ua saingi whaanga oi e le leo suafa I a vise sio ia le saingi a nanai vai mo le loan mai ia mo se loan ne sidia le lo se na gofea ia mai le nupi fa ma le tua waru ngi ke isi o ma la ka usanga o ka ko su e mai au tato te ia ko ka ke I fo ko so fa fo se ia ai so e mo e ka unga ale vaenga le ai le saule ai le muri ane fato atu si mai ro le article o le ua tongi Fafo fa masino ngai le fa maungia o le winga fa mtalanga e le fa maungia ma fa soli kula fongo se ngile le nga fai le leo bise sio now ai sei uma tato wo ila fetau inga ye fai mai lunga but ina wo e maua le unga fa masino ngai le wo report mai le ato ala se mo no ya okay ofo langa or kemi mo it's almost impossible ne funga le saingia a funga ngai a lai Fafo mo pe on menga renka ko anga ia o le saingi marisime sa ka ko masaro mia fo le loia sa fa maungia saingia a mo ke ila ngele sa on ka pule o le fa maungia alanga precise ile fa bsing a famto silenga esa precise le case le ele fa mangia o longo wingala ele ila o sengi lava ngai ia langa fai le na o sengi ngai ale ka milo solo fa penge wai ele fainga ngo pelo le funga ngele le fa bsing a ko foi la ko le so so ngi case le a me se fo lo ia sa fa mangia me ya alangala warang inka ko masaru ya merkelo mengi onga ua suspect ka ngai mai leisa le la ka ko ngai lo lai ko ka trace mai le fa maungi ma le fa maungi e folinga mai la o le la ka sa ala la le lo penga isa ya ngai po la se me nga kupule kaimi walai onga fingau ale lava ole lava ia le me foi fa mangi e ke ola ia e ke fa msingonga langa le wo o fa msingonga ma fa msingonga foi penga ba ka kirkiro wa leva ke le ngoi lo ngimba leva ngoi lo ai man ko fuga ba ku ia le sangi ngai fa kusa ma sangi ngai ai ne sa ave con fa msingo ia ai nga ba fa foi sangi ngai lo fuga nge fa ko le forensic investigation o sangi ole mele tiro I wailanga pe moni lau sau nonga as much as lo tale lo to fo le unga ele ma fai foi ona foi ele ma fai foi ona o ta tu telenia ta upule unga famsinonga awa na fa ngela o kala le ta we vanga ye lua ngangi nga mai kuskusinga le nga afia ilangi le mori ilangi bukeli ko foi po fai wa ko ngeki mai ar mele o kara le kusi ilangi e foringa mai e afia ile o le malor como fai nga swalo pure mele ona mori ai le langi menga le ala ka keri lo po fai mele o mori ilang kuskusinga nga o ai lo ai ilangi ya kau kere ini kau mau melangi poi ngai doai ai na tu sisi la tu ngal do fatta si la kuskala ya mamainga o ngolenga lenga mangingo sa ngol article pay forwarding mai na tau mafaile or malo e sor puli inga ia fa mangalo ia visesio morong ile mere wa nga faya
a ole la wa saule unga fa masingo wa mfai no te tilo le side foi le atawa pele ua tau mafai le fa masingo ngai la lango inga ia fa maungia pe ma wa ngai ngai ya nginga wala nga pe ko kong back fire I pe fa morning kau involve le ma lo e tau bomba ya o side na ya ta e mafai ka kilo ai however o theory langa pele o le mafuanga le wala nga aku fo ngai kai me asi makiva le fa ngir kai mi ngai e ke le aku me fisiringi ai fa unga si makiva ngai lo ngi ko me sa o ko fa fa mai te fo e tu le loma le unga e fa si unga ia to lupe so le winga ia le eva to le fa matalanga le fury le ia to ona pele o le nau te ingo le unga le ina ia that's it fa muko lo inga ia ungi ko tracing ngi mea ile involvement ale ao le malo le sa di poki langi pui ngole ao malo nga ko ngwa that's another side ka kilo ai awa a fua I fa makalanga mainga ya vi fora dunga la to la figa ngale a fua I fa makalanga mainga a maina pe a vi foi dum pe lea a fua nge yo vale alo faneo elengi fact me e kalango ai kusa e kalango fo ile e pe I longa ka ri kongo wala nga le o ngano fa ko elengi fact langa wole o kongi fa fa singonga ai a fua nge yang kala e fai mai ole mea ata iloa ua maua ta tau mafainga ai sa fa vai uma ile ole wa sa ole le ya bla le karan pale mia te ola fua ya e ofo I le kau ko pelo si mana tuala o na manatu ya well it's all rubbish now langa bokongi fa for famasigonga however to tonu olona loto o lo tu mawelo na taritonunga ele ai nga sangi fa soli kula fongo pe nga sangi fa nga oi e vise sio le sangi alongo lua o nga ko akura runga kadia vise sio vai le talia vise sio vale pouco fico ai pusi runga au pa ko fa fonga la tulu o fea ea ole aso ona fa ai lo fa mawalunga o eilo ea le mesa e tu yai au malo ainga I faufaunga leanga sa fai nei faufaunga leanga sa fai nei sa au tatalo leo lava ia aua ne iai se afianga o sia o lua whanau I nei mea o lo o mawhati ai o le nei ua e fola ma la lafo nei upu I lo ainga e mai se whanau o le fesili e tu fesili ai le mafaufau lilo mai ava ai se ai fai ngofia ia oe I taimi uma tātou te whailoa ai e te songi ma fusi ma ua e pei ele ise me o tupu ma ua te whaamangaro pei e te now e iai le whaalilo lilo kuor kala lea awa tu pela utala lea ia te aua ia ma lau whai kaua kunga le melia e iai le pikefu o le loko rai karangoa mai vise sio ai te o mai ia awa ia marau whaikau e ka e langonga kua I leinga mawai leinga I lau vai e musu kere vise sio so nga mamulu whaingi kara lai hold back lai kao fiofi o le anmea lai kao fiofi because he is guilty inside e ka mo mai le tu is he kao fiofi because he know ua sao mai lunga o se lave ai le ka kaunga sao langa e fuai kala waya jau ya ole wa ka kaulonga fai mai lo me ale maua e rua kau ku ai me nga rua yoe a nga sangi ro ko rua ai to sisi langi samo ole hold back ole piki fu le lilia ole wa fatul ma ua la wi analysis le to le nga sa what are your thoughts le nga sa le ya o nga le ko kiri fai kau le text le ko pa e text e lo vai vai lá oi lá ma qua straight tatua le tala no an to mainga wa e maua me ngai ke ai ya la ole e me uma fa penga ai vai lá oi mele o mai e vise siu aka ko fe kawi ngai e se ro fusi ma fa maung ya you know ya bla o ke kakalo pe ai fai o mai ma o te fa ma ngaro pe ya te oi so e kangongi ku as much as ya te uia re so fia ngi kan ka o mai ngare me o ye ngai
ai le mafai fo ona tatou alo mai tua o le tatou o ile mea o ta oto mai ai turanga o whamasinonga o le sira fisiri kele lo mafofauli a taua a fai ala o le ruling sa o lea o yese mere o ka uenga ngai vangi longo orua nga ko ka fai la ka ko risi le waka ba ko o le ku mo le ngo faso ko ka ko mai lo le ku le waka au lo la fa msingonga fa ka inga wa mongi ma fa maongi so nga uma wa mai saingi ngai fa fie se furu fai mai verify ya ku fa fo ba ko saingi ale anga ngai o le fesiri la e se mere o ka uenga ngai e winga ilanga kupele nga maua mai langa il saingi o mengi ele o iloa e sionga ko orua walanga o mai nga le nga langa pisa mele what do you think ko e fai firi ke e ko o ki o ba ko e o awa sira ngai e makwa e makwa le lo sera wa fe mo ko lo so wa fe visasio ele mo se la mele o le fisiri umaranga kau ke fisiri ai na makau awa a fai life au popo mar mele o fisiri ngi ai le integrity male fa maongi o ngai vangi ilanga ngaruenga lo fiso leo kusa yo text le ngo senti or kankale ngaru le sfa inga ya ke aula o fisiri ngi fo inga longa fa maongi penga ka usa o longo rua na kire isa ingia sa o se mea nga ko ngwa ole fa ko kwanga ya bangi ka ko umalaba e o foi kia nga mo ko fa ko ko nga ngi ka mai la bala mo ka nga se o la bele so le nga suspendai o nga wa lusi a ko ai la bale o lusi a ko ya fa ko kwanga ya nai le la ko po menge wa fa ngo fianga ka ko kongu eres kankalele ja tapi sini kan visi lo ko ba fo ya di do ya fa to ya le wa uma le anta wana tato mata tu ile side pe ang fa ya ko le side le wa makwa ki pi mokwa fa masingonga ko ngi fafo le fa maongia longo winga e ya ila markanga ka e afia ila nga keiji e afia markeisa langi ko ngi mo punga ro keisa langi wa mana tua a faina o le ufa maongia e faia e vise sio se so le lo wingo tala na fa maongia e sa o vise sio nga sangi le rilia pe nga sangi overseas send mai langa wo yele me ka o digital signature wa allow me nga online signature fo ile po electronic signature o le winga lan fa metalang a faye mongia lam fa maongi visesio lono winga e ke deixa fianga foi lar kuskusinga ren kuskus se fingo o langi e a fa pe o kusi langi o langa sosle o mainga fage kainga ana mo ke nga mo le la mo ko foi nga mo sui langi ave ko langa ave ko le fe ko nga no le a langa mo nga langi la ko fa o le charge yang because ole straight from the le so ko nga le sos ile kan mo so so al sosta dan to foi soli e makua ya le ala ole a o ko la vivea la toto io e fatto la toto e sei tia o mai nei mea me la le che rogako e te fai tu po le ama le so fo la me ale ka ke fa ko ka wa yo si o ka aro mama o ka ke fai confiki awa lava da te tau fai tonga fiti awa io ai sea wala nga ya nga confiki ai le umi okay ho very unusual ya se unga li e la ve o mo ka me kas kinga nga mo disi ko kinga nga kule disi ko ale wingo fa metalanga
ya ele sele le vaenga le kusa sa mawalunga lo ta fatu tu ina o le tala le fa pe le sa wala kulo ye vangi yanga ngai akile sa ngia langa ya ta to fo le pisi sa yai ke mi fefe o mi me ya le fe o ke le pa ya inga piko o se pale mia le piko travel wala fa mawing yo fieme o fa kasia ya ma to fio ya la so ya teita pe e matu moa make sense le tu langa o le isangi o vang va salo mi vanga le fatoi fo ku sa pesa ka ko li fa uma o le la sa o vang a le la o so mai lor ku le ngol le isa le message le sen i los fa inga ai sa unga e la ve mai vangi i le melia sa uma le unga fa msingo nga le fa maungia langa kangi po i la vola o le kangi o le mo i a vi se siu pa ua pa senga. Oh my god boy. Ai kua e fora fer kua solo le ngukuma le aruna e lo solo mo kia. Ya o fesili ala le e fa ali lo lilo pe fa u mai le ato. O le fesili. A faia o le unga sa o le. Is there something ele ka u sa o vangi sion ko. Fa koi. Ile kupe malanga sing ai a fainga obtain nga mo singa nga kupi. Ia nga. I se venga de couper. Wa afua ko. Ya me ngi mo le pe ai.